镜头咱来看巴西，伫巴西的南大河州最近雨势就无休困，造成当地83年来上界严重的水灾，有要3万人高不将都要离开家园。根据官方的统计，目前至少造成57个人死亡，也有几十个人失踪。 直升机降落伫要引起的厝顶悬，救援人员提砖啊，拼命将厝顶的砖片甲玻璃降落来，甩去位住河手内，接过红烟啊，搁冒险登去机舱内底。同款的情形最近一直伫巴西南大河州出现。 大水将街路甲公路引起，有人想要绕过，险险就被冲走。到暗暝无水无电，居民是真艰苦，无奈暴雨继续落，今年升至路途机铁力，连州长拢讲，这是当地83年来上严重水灾，超过3万人铁力家园。O pior desastre já registrado na história do Rio Grande do Sul. Talvez dos maiores desastres que o país tenha observado, pelo menos na história recente. 南大河州部分都市水位达到将近150年来上悬的纪录。除了交通设施受阻以外，当地泄水坝也真危险，随时可能放弃。当局呼吁民众赶紧离开危险的地带。啊，不过铁力的下一步，真侪人拢唔知影要安怎拍算。 Falta o meu sogro ainda. E tem mais pessoas, né, conhecidas também que ainda não foram resgatadas. Muito ajuda, muito. Nós ficamos sem dormir e sem comer, assim, nem nada. Nós não temos nada. 南大河州各地因为大水，造成真侪件土石流灾情，引起居民的家园。科学家分析，气候变迁地区这几年极端天气发生的频率愈来愈悬，加上多是成型现象，对落雨有利条件全部斗做伙，才有这场大水的发生。记者综合报道。